Ljudi, stigla je vest koja je uzdrmala estradu. Milica Pavlović je po prvi put otvoreno progovorila o kraju prijateljstva sa Jelenom Karleušom. I njene reči odjeknule su snažno. Na promociji svog filmskog koncerta Lav, Milica je bez dlake na jeziku izjavila: "Mene ta osoba više ne zanima. Kada nekog precrtam, nema ga više u mom životu. Nema popravnog, nema povratka." Podsjetimo, Jelena Karleuša je nedavno rekla da joj nedostaju ljudi koji više nisu deo njenog života, među kojima i Milica. A Milicin odgovor bio je kratak i jasan. Pa šta ćemo onda? Ovim je Pavlovićeva stavila tačku na sve spekulacije i jasno poručila da Karleuša ne postoji više u njenom svetu. Njene reči: "Svi koji nisu tu i ne treba da budu. Ja uživam i mnogo mi je lepo", postale su glavna tema medija i društvenih mreža. Da li je ovo definitivni kraj jednog estradnog prijateljstva? Ili možda u budućnosti ipak može da dođe do pomirenja? Pišite u komentarima šta vi mislite. Da li će Milica i JK ikada zakopati ratne sekire ili je ova priča zauvek završena?